ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله بكنا نبافي وشتامو alo ochi niji ekpano niji the 6th week yawulune min wakan yo sharhi 40 الحديث لإمام النووي شرح ل 40 الحديث لإمام النووي وبون كان موك لدينش الشرح من بلاموني إكها كنكلين حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لدينش الشرح ني كان كاشي هنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كاكشي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه هجرة نيبو من بلامو كباشي هني كياكشي أفيو هجرة يه نيلي تاو مالو يه ني تاو مومي أفيو هجرة للعبرة كها هي بلمو كو نينا كنوبك أفيو هجرة يهيه gbelemo alo bona feni olle ni bi kome yanyumo hiwo to be ni boden chachita ya suratul rum aya niji nehuno kuku niji nehuno hina Allah subhanahu wa ta'ala yakishi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروا مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هنا الله سبحانه وتعالى لن تكياكش أولا يسيروا في الأرض أنا مفانا باهي شكونه فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ni amenna nyomowoni akeha meni amebadana meba meni chon amehie ke hoye nekegbe mene kanu ashadda minhum quwwatan ame yehe wale fi ame wa atharu al-arda wa amaruha ameshi okadi yashikono wa amaruha na memamonibi kama mashikono akthara mimma amaruha fenoni menekegbe mena nyenye jwakeshi nyeba nyemfe yashikono anna mekomeni ame fefenye waja'atuhum rusuluhum bil bayinat shi anatuloy ni ameke sheba hame ameke mingbala mambagbala ni bi minke chame shame bo amebotu enehe wo fama kana Allah liyazlimahum jenu mwajimo ni shishiame aketole ne bato ameje ne fe na meke sa shikon no ayapi ame yese jenu mwajimo ni shishiame feni amebo gbalo atoye walakin kanu anfusahum yazlimun amejime ni den chame shishiame ومحل الشاهد جميني أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أنا مفا من قبلهم أنا مفا بكين يشكون أنا مأكو نوني أك نمونا كهم مني توام هي كهوه إني توام كأفان به بنا فيني أنا وكادي أنبي هي بلمو بنا فيني كاسمو كنوا بيشي مو كهاو manan dalili eko ni manan kegbeji moko ya Qur'an emi nunko ya Qur'an emi ninu mochi egbeta ni ehe na pe ojogba ya nu adebo ni bi ami ne bo mi nu wo chela keshi Dhulqarnaini me ko kaka sheshi di moko ni e aklonto enyo e bi e di aka ya aklonto to be ni kolo ya aklonto e nam example kaka egbomo ya nini e
to hu ya nini gbomo ya na to ya na shije amen na ka men ne ko meni wa dhul qarnaini nun koni e bashikpon no ni lewu e aklonto enyo because of bede ncho yo ayame ko ko amencho ya to triangle style ko encho ba le ne kekeke no ese efe to mo ni ne triangle style ko no ana ke chole na ka ye na ka encho ko qad tafa dhul qarnaini fi dunya dhul qarnaini efe safar e fa gba kenye shiko je koji ejo afiake liyara ajaibiha bona feniana na pe ni bi ni yoshipon no nyumba chita Qur'an emi ene etu ake mi ni gbefa na ba fa gbe bona feniana okadia ni biye ni akeshe nyumba gbe ye ene ni ne no hu islam ni sunna ni wana ka ke biana wonwe as-safar al-hijratu li talab ad-din أو طلب الدنيا أفهم بنا في ناتو الديني ألو آياتو الجنين مو وطلب الدين نكيب على الدين تاو ممية أنا نجيرو نسا نو يوكي نو أكبر من كتي إيه different types نيو إكو مجينو نايوه نو نجيه نيونو الثاني نو نجيه نيونو سفر الحج ني أبا أفهم بكبايا في ميني كبايا حجي مالانك نو نجيه نيونو جينو أبا أفهم بكبايا في ميني كبايا حجي أنا كنو hijrani because oshin heko kenya heko ene menini hijrani athalith noni je eteno safarul jihad ni abafa ngba because afa mini jihad ona ke no heko shimo kenya heko yanyu mogbeno ene adini hewoni haji hu mini adini ene no hijrani arabi' safarul ma'ash ni obashi no ya hishi ya heko bona fe no nyo fe adini ene no mini hijrani al khamis no nje no mo safaru tijara no ba fang because we have a business o ba fang because we have a meaning business in adini islam no you have a business no nashika kudi l'argent no nashika ona shika ke bashia alo nani namo ke bashia adini ni kadi nyungo yo alo bona fe no ke chi oye okakete oya mi eje nemi ke nene okeboke ongako bi ke mefe bona fe no ko ba wa islam hu wal kasbu zaida ala al quti o fa bona fe no ayata o dagma be deshika shino ko to omo alo wheat alo flour bona fe na eko ko ba fata no ni ayohi wa huwa jaizun ene mefe jaizun ene mefe gbekan ya islami لقوله تعالى because of number yomo ne wiye Qur'an mi ya suratul baqara kuku neji oha nyumai ne hu ke panyo hina Allah subhanahu wa ta'ala kake shi suratul baqara Quran chapter 2 verse 198 hina Allah kake ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هنا الله سبحانه وتعالى كاكشي ليس عليكم ان تم يوكن كو حجي نا يا في حجي انا نغبغبي شيمو افينك شي نوكغبي ياغشي ليس عليكم جناح ايمي انا نك مالك افغبني اياتا وشيكا افغبني اياتا ونينامو افغبني اياتا ونيني يا قران مي سوره البقره verse 198 الله سبحانه وتعالى كاكشي ليس عليكم جناح اي الاثم نبتمو اكشي أن تبتغوا فضلا كجنتي يا حجيه نيا باتا ونوكو كغبي حجيه حج نو يافي شو تو افي بزنس نو كنا شيكا الو تو يا وجي يا جماعه الو تو نو فيانو يا حجيه سني حلال ني نو يا حج نو يا افي نو كان اشابمي انمي ني بيام ني نمو يا حجيه و يا افي بناتا وله بوا مكو يا باكي يا حجي شمالان كان عرفه نجي نوجي ني ندنچه حج بالوك على حج العرفه كاك على حج نجي على عرفه na ba ya arafa me ko me business na metefe mo je haji no ba na ke kese arafa den chame ya ka afa ibada jini ibada ni haji ibada
eko ame eko numo kaka gbawani aka fe neke aka wie mohe aka fe amba fe fe ejeme mene me jame sana yo a to mu'mini muslim nete ya fe haji ke egbena ne no ko se ne egbena e ata business kojo e ata link e ata network ni chon bona fe ke ba e man ba ke bia na ya na link oni abanye e ke bugo ya fe business na business partner ya na network money ba nye supply le neke alo e ka me ayu ake onye Ghana infi on neke ke ba nyama supply nye ona ene business etefi o na be kan wa ke laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum ne ba ta no ko kro ye ne se ngbo ejomo ekome keje nyenu chongo fa idha afattum min arafatin kaji nyegbe arafana fadhkuru allaha inda al-mash'ar al-haram nyekaya nyumbo nyechia nyumbota nefio takbir ye heni nyumbo afi akeshin akejale afi ya jan akejeme nyumbo jamo peju na afi ya jeme wadhkuruhu ne kanfu nyumbo nyechia nyumbota Allahu akbar labbaik Allahumma nofana kechu nyechia nyumbota kama hadakum to benin nyumbo jajenye wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin kadi biamini dani abasha neke bene poden chenye laje ene jinu nyumbo chita suratul baqara mahallu shahid waka ene wato waka fe waka malan to ani ke fe point ya jinu nyumbo ke laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum nyebe shaka nyeba fangbe nyefe haji nye ya haji shi nyeba hi plan B aga nene plan gbonyoni shi to second plan aga shi o kewon ya haji nani ya ne kente ma to business links ma to ne ke ma fe ne ke yese ni halal ni bo ke e shabemi wona ka afangbe bona fe na ta ni namo alo ata o ni bi komeni e ke no ya baba ene no je nu mo no asadis wonya ka shi ne uno no yi ekpa malan ka talab al ilm no ba afangbe wa fi hijra no ya ta onili nile ta o mo no ba fa gba ke ya ta onili no la jeja agbala aya pi alo hadithi pi no dan wole oni eno mo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi oni wa ba chitami anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la jimo ne ke aga shi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu tariqan ila aljanna e ke mo fiya mo ne ba yigbe e ba fe into aka yigbe ni e ka ata onile Allah efio e aljanna ya izike hale jamaa ye nile ta mo mi ho ko kan woni lo afia ke alo pie ameni ne majority almost 99.9% amefe ke ato ana nile de nte gba afa nene wo makaranta mi ele wo yele bepi ne wo bana ke shi Dr. Ahmed ni West Africa almost West Africa fia ke if you na ba no egbe mo fia mo nto na me na le ka me hingbe keke wote me kwa wa Germany mala Ibrahim ne je Kano Nigeria ne ba ya ke shi me pie Kano ni ka ke Dr. Ahmed Ghana me pinto na me na le ka me hingbe keke ne ke pope keke bona fe ni to hojja ke ha me waseku because enyanyo ko le wa to la ke Dr. Ahmed no ne enyanyo ni ekele bo lambia na malami agboni la onu moni to meni numu eto egbone no lewe Nigeria to le Dr. Ahmed Bamba allo Dr. Ahmed BUK le ho ni na ni ajeme shahir ni ajeme mokoni alele ya dunia jelemi nile njefi yake alele ajeme ni abiana ato nyanyo ekomi e obiana le hu biana numu biana egbo heni peneka ato na bana leji markaze leji kulliya college of the Quran ya Madina bia na ho egbo ya hia meje me fe won na agbe na bana le esiji because of heni nyumwa we no eni le mikeshe shimini wakale ya no shi wo fa agbe wa ya kasioni ene jino nto ma wiye wakele no shi wafa nile nka ata won ata he ko me o ma he no oje tesin buku anshi oje tesin ado mi ko taje no ga shi ata won nile ba gba afana ya to he kula ke mi an ko ba slash an ko te ke bia na use phone ke internet ke ko katifin o phone mo nba to be jemo e keje ni bi ko me foundation no ata won nile ene jo mo pm
jomo ni ameje ku meje jagba spiritual aspect pe ona ko ye ko na afobo ye na oje onya nyomate o ku mate no ka je no hi no ka se ni wana ko ye ne ke no keke atabo mala Ibrahim suna mala Ibrahim awre afi awre o nyenye ba fi gbla mala Ibrahim adua mala Ibrahim ne onushi abahi botwa o shiji ko hobi ene oyebi mala wazi afi wazi ebi ene obi otebi gbeke bi makaranta neke oye na mebe ba na de gano ogba hadithu al-awwal kathani okay ona ka ofangbe o ba ju okeje ene mefe mo fe ola ka ofangbe bi ane o te school o bi ane boka o jimpe je no na ehwe no ba nyo hifs no ba nyo kase within 1 month ka ofangbe ko ye hia ba 3 years no kase ko ko ofangbe no ye hia ba 3 years no kase ko no ni ko ofangbe 1 month to ba nyo kase no me kwena me je oshonsho na mbakase oni e wonu mu ede nga wo bepini ke ha mene moko eje amenje takora de kemba niki atwami eke mashallah enyanyo mene le fangbe nga weni ke ha mene neke bia ne legimo nation le hu bia nation le ke mala hu mala onu pa ni le hu bia sidi makaranta gbeke bia fe ken no wole we na bene efio wo na nkwen anamale ni nke young man amakebu ko ba ka se ni o ye jono ba ka se ni na be ni sele fer ken kle be na me yo ni gbege bi na men ka se ni o shi mo ne ka se ni o shi jo bi ane poden je wajib na ko chon gbege bi ane no je ken kle na aji o ye plan o na mo ko ne obonga mna me nku e gbege bi aten no ba chon me ko mani ojogba no ni sana ke ha me Quran e hifzi ke mini ne ken ke wa chon me ojogba ko na gbeke bi recommendation ke ko hia me ke no me ke bo fan go aka se ni because what say kwa o he ba hia me more fe bi ane wo bi ane je mala mi jibu o choko talibul ilmi po o choko student of knowledge po bi ane mubtadi jibu because ke to ba bi ane ba ka se ni bi ane ke to bi ane ni bi nka ni bi la fe opi onye ne kan no ko ba gbo me pi na ka jibe ni wole ame aba ka se ni na ka no hia me ke gbo wani nile kasemo wanaka afio mini الرحله كون كان نile la wanaka الرحله ابن كثير رحل ابن كثير لا كذا رحل امام البخاري ام فاغبane ke bo to kaseni mala eno taje no taka yo kai shi o chombe bi makaranta o to na makaranta bo benje kenkle student jibu naga ko wana le denje kenkle je student of knowledge le ele usulul hadith ele usulul fiqh ele qawaid al arabiyya ele ne kele sheikh mawulu mini san on student jibu kenkle po malami jibu wole bi la ke wole ngane gba student kenkle bodenche student jibu ona ke mala mi jibu no ma handout ke scholar jibu no ma handout ke doctor jibu ne ke no ma handout bodenche je student bo jibu oni mala ni bo ma handout ene bulu ni yo ni kaselo ademo mini fa ya eno yo mone mi chon mene ma ni fa etumo ole ne etamo yetumo no go to 100 million biane 100 million no yen no kya keshi ona me e ba hia meni ona bia na ohia o me yo hia yo he ni sa no wa me no 100 million no ketashi be ni business mebo ye heko no 100 million ta ko me no oja bia na be ni eni kika meto ba she go hela mba afata ba school fees ba afata ba na he no ba ta o ye ha me no ni sa no feji ke fio no ohia ke 20 million je mo ha moku alo 50 million jami je mo ha moku ke ko fe mi ni o ke la ke atu ni eke ya ni ke ke awo abele ne hu ko ni ke ko me ne ona be na hi oshi ko ni ke ko me ne mi ni bo ga 50 million fangbe ke ko ke to ke ntuni ke ko na fi oba magician ona fi oba magician ko ke mbo na pi ko na no na sa ko oba ma factory alo company ke meni ame first am be ke bi na me yo banku 1 cedi pe amba ya se ko banku 5 cedi amba ye na kan tan ko ha ma me den cha me na nu chumo ka me ntuni ke bia na o solve problem ni akutu emi ene na kan be na solve a problem financial ke ni ne talo academic fe ni le gbe no ke shikasa ni fe na kan be na solve a problem shika ja ke bia na be ke bi ku me bolo he mini ago choma makaranta wallahi boden cho shisho he mo ba ka we know you are the be bo fa ko gbe bo no ba ke fa ko gbe be mo nju bi etegbo money ele ka ba si bia e nche egbe fa mi gbe ke ni taji de nje mi fa gbe bia na shi ni taji de nje mi fa gbe na ga no meni ncho meni ama na ga no ama me fa gbe o na me ne ke no sha me fa gba me ha me ba alo mala je na ga yewa mo fi amo sa no fa gbe ko te won ya che
o chefe 1 week alonu ke ko ba na kanji be na afiole o afan agbe ye ni le ta omo mi ene mi we ne because tesi bia ne me pi na me to na me kase ni si me gbe na mba to na me ba kase ni ke ba na no ko fi o pe wa na no e ba gbe Quran na le ba fe ne ke himza hadith ne ke ya Arabic 2x4 no ko kayfa haluka alhamdulillah ya hadha rajul wa hadhihi bintu mala Isaac hadha rajul ka hadhihi bintu no egbena eto ma la mi jinu wallahi pie na ke wona me ke o musu inshallah because mene mo ko ni enye jo ko pa ni inshallah keji echon gbe papa no what's ko ye teshin inshallah bana me papa she wana keke actually mala me yasin ka aka na yasin ke mala aka na yasin afi sa ka Qur'ani afi na actually mala me yasin mala me rahman mala yasin ke mala suratul rahman actually ke suratul mulk na ba ja masa ke ni ne tenten gana haba wallahi ko yen do akwa ba ka sanitation o ka sani teshin aka shiye no yo ya kama ya heni fa no ba ya mala mi ko ona atu ye ya to masalachi no wo mi no ka se ni njeme we ka te sa no na atu ko te we sa no na atu ye atale no ba wo mi ka ya atale tenke nyoko pa akolo kotoka ku me ne fi akolo alo jenke ya je me na abu na e wo je wo je me de tale je fa masalachi nyenke yo nyenye tale je fa masalachi makaranta me nyenke yo nya chi anu mala Isaac akara magallawo mala dance ya ci atale no dani yen batale hi ngene na mala adilu nke ehi nya ci ano ni le nye batawo jaman la ke wono shilo na inshallah ene ke ba nye je recording mi la ne je baw السابع قصد البقاء الشريفة قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد noni die paonology na ba fa ba qasdul baqa' al-sharifa na ba asla he kome aya sketch na asla he ni na kan jeme he na wo jeme agboje ni balo ke na keno ne ho afi ke ya he ko na ka ato ne kan agboje aka ato ne kan agboje ke jomo ne da he tepe balo ke la tashuddu ar-rihali asahi ake won fa gbe ken ya he ko nu wa asla jeme poten ko na afi ne ke na tomo len balo to masalachi ko na ka asla masalati because ye jomo ko ne ke ye ne ke balo ka afi na kan ke ya he ko illa ila 3 masajid je masalachi etepe je masalachi yenye ete ene ya sahih bukhari ka sahih muslim masalachi ete he ne tonji mini masjidul haram kaaba je na asa ya ke won ya ni wa fe mini aya fe ibada ko enye aya he ko aka aya fe ibada aya he ko na jomo ye jeme masalachi kuna na jomo ye na afa gbe kan ya jeme jahete kaaba ke masjidun nabawi anabi sallallahu alaihi masalachi ye kamini masjid al-aqsa jerusalem he ne paya o ko na ni mo ko ke wa ya kaula ni wa ya fe mini mene bid'a anyo ke ni mala shesa ne hale sufi bid'a anyo ke ne ya kaula ave madinatu mini kaula madinatu ibrahimiyya bid'a bi ke ni afa ba fe aya he eko fe masalati tepe na kajibi na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke non je nene panyo no qasdu ash-shughuri lirribat biha نعم قصد الثغور للرباط بها ني ابافا الثغور من كان الثغار ثغر اهل ذهب اهل دثور بالاجور الثغور ثغار معنى ني ابافا باك او يا هيكو بنا فينا اتا هيكو نكوني للرباط بها بنا فيني اك باهي التاسع نجي ناغبينو نبينا فاغبي الدين وني معنى كان ناغبينو جي زياره الاخوان في الله تعالى ni oba fagbe no aka yasla nyamiko ye heko neke je ye no kono ko hewo fe ye numo hewo qala sallallahu alayhi wasallam nabi sallallahu alayhi wasallam zar rajul akhan lahu fi qarya nun ko ne teshin aka yasla nyamiko ye mankono fa arsala allah malakan ala madrajatihi fa qala ni malaika kelekpe shi malaika e bake gbomade sasu ne kala pe ne bila kashi aina turid nangbaji enoya qala uridu akhan li fi hadhihi alqarya eke yasla inyami neke yeneke maneno mba masla nyami yeneke maneno faqala ne bila kashi
هل له عليك من نعمة تؤديها إبلا كشي أني نكو ينو يا تاو ينمينو أنا كبيانا كم كوي أسلام كوي يا تاو نكو ينو وبودن جاكا كم كو يتواشنا نبي أسلام وبيعو تشوفا مني كله بابي وبيع مني كله بابي ne because كم كو باون وبيع نبي ينو يو باون إذا كو هيله نيومو alo eba ne bato wa mo bia na muslim ye nyuma ye wodon ake ananya mi ne che nya slale feke ya e no ko ne ya ta wa ejeme alo ya bi nyomo bo ma de sansu jino wa bi la ke no ko ye no ya ta ye de lo ne ke ake shin fa qala la ne ke dabi illa annani ahabbahu fi allah ta'ala ke je no ko fi ne ke nyami ne sumo le nyumo because of bin le we sumo nyumo bene sumo sunna sumo addini no mu sumo le no ani yaslale qala ni malaika ke la kashi fa inni rasulullah ilayka e ke na nyumba tulo dimi ke bahabu atumi nyumba atumi specifically because of bu bofo di monin ke na kan e ke nyumba ke ma ke ba kashi bi anna allah habbaka kama ahbabtahu nyumba ke ma ke ba kashi esumo bu tamo beni bo wo sumo nyamie no ene kote shaka o yasla o nyamie hijrani because o shio shia ken yaye konklo hijrani safar ni gbafa ko ni nyumbo sumo ni ke o ya hunje no kono ko fe sumo no yo ke ha o nyamie bo ma de san ye nyumbo mie wo nyumbo tumbo fo na wa ke mo ka nyumbo ke le humi ni esumo le ni jama ke nyumbo ke esumo bo nyumbo ke esumo bo ogbena because nyumbo sumo e be reverse ni wasumo eje ni wake ehwaye hidon wake ben kan ni wasumo mi si na ke sin fi otomo ekome tomo ho na boma de sansuni no forget mo nyumba boma de sansuni ka wabi nyumo ne ke wa sheke wo kan ni wasumo bo we science no ke na kan ni wasumo boji o bana kan nyumba sa ona ye tomo ekoma mi ne ke mo ya la mi nyumba job ke jomi ni be febe no ba to ho ni o ba bile heseke ekeke obu no na ke dane nyumba wabo ييسر لك أسباب لقربته إقبلي أقبها بوني أفي نبيكم بيبيكم ني أقوى بينك الله سبحانه وتعالى كاش أزمي إتشيونا إكي أوسا إتشيونا يهانو في أزمي هو من يبغى أزمي مي وفي ولي كاش القرآن كان من يمهانو القرآن بنا في نو كان القرآن من بالوك يكو كان حرف إكو مملي جي جوامو جي دان كيبو نمبر في أصلمو إزي كيابو لو نا جماعة صلمو وفي ولي جماعة صلمو هو mini jomo yomi jeja kebo nyumba fio ne kema jini bi ne easy kan abo bona fi no na aljanna kan bo ka sumo bo na ka ba sumo ni bi papa kan abo bona fi no na aljanna nyumba ka wegbe so lo ayi leke hadith ne imam at-tirmidhi report kan imam muslim hu report hadith sahih biane hijra na fa ya addini he woni biana ya hijra na fa afa gbe na fa جي الدين هو شيء جلمي هو بمعنى كأثناء هجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنافع ينيل تاومو هو هجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا شرائعه ويرجعوا إلى قومهم فيعلموهم هجرنا فيه بنافع تاو نيل تاومو كو كان سيرة ألو نين تاريخ يا إسلامي أنا قبائل وكو ك tribe different na me fan gbe ame fan ke ba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam engo bona fe na ame ba kase adini ni ka me kase ta me ko ame se ke ame mambia ngo na ame atwa ame ni le na ame ba kase sharia ami ene egbe ni le ni afan kenkran no mala wie ololo wie ni le gbe na afan hijra na fe adini ewo نك سفر باك بفان سفر العبرة نك سفر الحج با نك أجبنا نك نوني جينيو هو ني أبافا بنا كسي الديني بنا فيني أكباتون الرابعة إن الثالثة جنو الرابعة نوني جي إجنو هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه مفيامني كالنبي صلى الله عليه وسلم كأي ولامية كم كبوت إسلامية إبافا كجا مكة من أهل المكة كيف يتوبا مكة إبافا كيا مدينة إبافا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول نيك لباهيشي ثم يرجع إلى قومه داني با يأوكما نوكم أتاه كو بيامنا النبي محمد
sallallahu alayhi wa sallam eye walami no ba kan fe tu ba je ko hinje o ba ba nabi sallallahu alayhi wa sallam no kele ba yin fi o dan no ko so ya bia na nabi be ebe walami don mini juno na akpa agbe no na akpa agbe je ko fe tu ba ya he ni mo ni ba chon ba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka fe tu ba ya Ibrahim anyasi ngo aga se nyasi Ibrahim ya awo se we bra je le ngwa ke ba ke ton bo le dani le ba ton bo nyumbo ke alo le ba mo ni se ke abie ne ka ene se ganta kan ka afetu ba mo na mo ni se ke straight ja nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke mo ni se ne ke bo yambo ko ngo ke mala ke e ko se na ka mo ko ba wo masalachi e fe ne ba kan no wo ngwa yin e fi rasta ke mini ke tasbih ke le mini de ba masalachi e ba so le juma e kan e na ngwa yin kwa wi ama yenye daru sunna anabi shiani nufia ne ja anabi no wobo yejeme bene ba ya khutba mi no wofe wan bomb kan salatul fatih wan bomb kan salatul fatih no woke anabi no ne ene bid'a ni anabi no ne bene ofe ife wan bomb beta na gbe Solomon na enta gbe na bene akwa mo ete ebe ko Ibrahim salam ke eto ne na mi odugba le rasta ma e ba gbala adini mi ona eto gbala salatul fatih mi ni e kula enu shishi odugba o ba fi mi sharh e ba fi mi bayan bena ke bebia me na ke won condemn no ko bia na me na ke ko condemn Christianity e o le no ni ji Christianity no elaga bo ne fe se kwa master jibo elaga o yo so fo boda o ko ye le pa ko ba gbala bible le bi o chon bo elaga o ye jeme salatul fatih la gano aga fo wa bi ene no afo wala ngo wo mi e ko na bene bote islam emi mo ni kele bote islam emi ni hal salatul fatih ke ne chole se Ibrahim anyas o bi ko ete wo mi ne bene kan salatul fatih ne ete wo mi ne ken ne jeme ne na yenyo ne bengo e na gbalo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ke shew Ibrahim anyas na ta shew Ibrahim anyas e to yin ke hale ni shew Ibrahim anyas congratulate le ne kela ke ne shira kan time le gbalo Muhammad le etun ese hale ona ka mene jahili ni banza kawe ele lamo shishinku e ba na ke mi no na gbalo Muhammad etun ese yabo ojo bia na nabi sallallahu alaihi wa sallam ka fe tuba aya moni ele sunna ngo na ka se gbalo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam الخامس الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام na ba fa aba shin heko na afi kafirci ya kufur a gbonyun gbatu a jawoji afi ni bi ni kufur ni yejeme na ka ba ya heko ni afi islam yejeme fala yahillu li muslim al iqamati bi dar al kufr muslim kay ko na afi shirka ka bid'a ka mini ne hoje bon esa ka ba hina kay mano ka jo ben chakimuku yejeme qala al mawardi imam al mawardi ka kashi fa in sara lahu biha ahla wa ashira وأمكنه إظهار دينه لم يزله أن يهاجر كجي بلاك أو كم يجي أبي كون عم يجي من بلاك شيء إيه بنا كان بفا نعبنا هو أتين يجب أكن يفين الديني مكو أتين كشيء أتين يجبك نفي الدين ينون يفين الديني أو رام يفهم كافرتي شنون يفين الديني أفسهم بمو وكم يكون فينا يبينه أنيو أصليو أفيون جا الديني كسر لا شيء أصليو نبا مالك إن جد دوا كده فيميني وفي هجرة لأن المكان الذي هو فيه صار دار إسلام هنو يوبيان توينجو له وانيو هنجمه وانبنا بي السادسة ننجي قانو هجرة المسلم أخاه فوق 3 بغير سبب شرعي وهي مكروهة في 3 بلاوي الهجرة ني هجرة بيان بلاوي لوجي ني اوكو نيمي وي ojo ke do nyemi ke wi mo kele yi o kele mbe ni eka hijratul muslim akhahu fawqa 3 ne ba ho gbiete bi ghairi sabab shar'i ni je sharia ko o kele belesa ne ko no ko ni je ko islami no kele be ene makruhani fi 3 ene makruh ahi akoba na ho gbiete wa fi ma zada haramun illa li darura kejo o hane ho gbiete bia na eto haram ke aba ka ba fe na kan ja ye hefimona e ko de onye mi egbele ba ni na le alo ba ni na kele fa gbe no na gbe no ke la ke o ni ne no ne ho ni ne ke ja na ko na kan wa hukiya
أكبر ستوري كواكشي أن رجلا هجر أخاه فوق 3 أكيد نكو نكني مبي أنا نواتي الهجرة نكني مية في بيت سامي أيام ثلاثة أيام بيت فكتب إليه ني أنمك يا هالي فكتب إليه هذه الأبيات فقال نعمك يا هالي ناكل أكشي أنما لا لك يا هالي ناكل جماعة لا يا إسلامي حلال لا نينشون تو بني جميلا نيكونشون لا تو بني حوسا ملا نيكونشون حوسا ملا لو جمالا نوني دوندو إجبي نوني أبونوي إجبي نوني جيتار إجبي لا حلال ني لا غوني شلو جامع بنام سون لا يكونشون allo sonu me hausa me bename son allo kotokoli allo beni africain son me la arab se ati la son mona kan no be fe no ba allo le no ba la hu bodenche o saneni lala enagbe e be na ke na ke lala ni agmalala ke hale no wa agbe na ngene na ke la ke shin ya sayyidi indaka li muzlima fastafti fiha ibn abi khaythama fa innahu yarwihi an jaddihi ma qad روى الضحاك عن نكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة أن صدود الإلف عن الإلفه فوق 3 ربنا حرمه إن شاء الله كان ما اسمه وسوتشي وباچانو كجن كن بيتنينو وباغبلامي إن شاء الله كان با اننو وك إمام نووي للشرح شرح وفي الحديث الأول كان لا حديث لولو من اوتشي ني ochi ekwa ni wa yene ka shari na mi lolo ya imamu na wala shari ka wagbena wa ba ko imamu ibn Uthaymin la we shari ke hadithi ko mi no inshallah wa ka wa ibane wa ba ya on ke asiafi ko me Ramadan mi ni won kan kenkle hadithi lolo inshallah ni ene di karatu hadithi la on jilo inshallah kan ba so ko abi ne ke nesu ke wa ba di ne ke la ne no ya sayyidi indaka li muzlima فاستفت فيه ابن أبي خيثمة فإنه يرويه عن جده ما قد روى الضحاك عن إكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة أن صدود الإلف عن الإلفه فوق 3 ربنا حرم إن من كان يكون في نيام الكود يمين كما هذا حديثنا من أما هذا لا نام نام إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك